иншоаллоҳ шаби идай пага рӯзи идай ана худо раҳматш кина мирзо соҳиби табризиро аҷиб хушрӯ гуфтааст ки иди рамазон омада моҳи рамазон рафт сад шукр ки ин омаду сад ҳайф ки он рафт иди рамазон омад пага идая ки шабшаби идай алакай дар ислом аввал шав мешава ба рӯз инаки дуромад шаби идай пага рӯзи ид мешава ҳақиқатан шукр ба хотири чи шукр ба хотири он ки як моҳи тӯлонӣ мо имтиҳони парвардигора сарбаландона супоридем айвадаи кор биромадем навса сари раҳша гирифтем ин нафс бозӣ нестай худо шоҳидай кори ҳар баз нест хирман куфтам ин нафс ба дараҷае амта шуме ҳаст мардои марда ай по мезана чӣ басо ҷавон мардое ҳастанд ки дар ҳами доми ҳаво ва ҳаваси нафс меғалтанд дига гум мекунанд контроли хичуна ҳазрати мавлавӣ мега гуфтам саги нафсро магар пир кунам дар гардани ӯ зи тавба занҷир кунам занҷирдарон шавад чу бинад мурдор бо ин саги нафс ман чӣ тадбир кунам дорем мо шукр мекунем мо ай уҳдаи имтиҳон биромадем пага идай рӯзи ҷоизаай имом табаронӣ дар маъҷами кабираш ривоят мекунад аз ҳазрати авс ибни авс саҳобии пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам ки расули худо саллаллоҳу алайҳи васалам мега дар ҳами шаби ид боре мега иршод фармуд гуфт идо кона явму иди лфитр вақафат лмалоикату ала абвоби туруқ вақте рӯзи иди фитр рӯзи иди рамазон меояд дар сари ҳамаи роҳҳову шоҳроҳҳо малоикаҳо таваққуф мекунанд танодав уғду ё маъшара алмуслимин ило раббин карим нидо мекунанд садо мекунанд ай гурӯҳи мусулмонон шитоб кунед ҳаракат кунед ба сӯи парвардигортон ҳаракат кунед ба сӯи намоз лақад умиртум бисиёми наҳор фасумтум ва умиртум биқиёми лайл фақумтум ва атаътум раббакум шуморо худои таоло амр карда буд ба рӯзаи рӯза гирифте як моҳ амр шида буде ки ба қиёми шабҳо ки дар шабҳои рамазон таровеҳ бихоневу хатми қуръон бигзароне аз аҳдаи кор бурмаде иҷро карде худоро итоат карде фақ безу ҷавоизакум аки шитоб куне ҷоизаотуна бигире имрӯз рӯзи ҷоизаай подоши кортуна бигире як моҳа рӯзае ки гирифтем иншоаллоҳ пага наличка да дастмон мерасад аз ҷониби парвардигор фақ безу ҷавоизакум ба ҳазрат саллаллоҳу алайҳи васалам иршод фармуд гуфт фаидо саллав нодо мунодин вақте ки мега намозхону намоза адо мекунанд нидо меояд афсӯс ки гӯши шинаво надорем малоикаҳо мега нидо мекунанд ало инна раббакум қад ғафара лакум огоҳ бошед ки худои таоло гуноҳотуна бахшид ҳар гуноҳе ки кардӣ то имрӯз ҳамаро бахшид ҳамин ранги тифлаке ки нав аз модар таваллуд мешавад та беолӯӣ шиде ало инна раббакум қад ғафара лакум фарҷиъу рошидина ило риҳоликум ин рошидаш шахси ба мақсад расидагӣ ба матлуб расидагӣ шахсе ки аллакай хати иршодша гирифтааст дипломированӣ мақсад ки аллакай ҷоизааш дар даст шай ана ба ҳамун сарбаландию обрӯу иззат ака ба сӯи хонаводаоту барбигарде фаҳуа явму лҷоиза ва юсаммо золика лявм фи самои явма лҷоиза ана ҳамин рӯзи иди фитр мега рӯзи ҷоиза аст рӯзи гирифтани анаму мукофотай дар осмонам малоикаҳо ҳамин рӯза рӯзи ҷоиза мегуфтиянд ҳаракат кунед ки пагаи намози ид намоне бачаҳо дар ҳамун замоное ки мо бача будем дар замони шӯравӣ дар ҳамин шаҳри душанбе охи чанд масҷид буд масҷиди мулло ёқуб буд марказӣ масҷиди саросиёб буд хай агар ба шарти ҳазрати мавлоноро ҳамун ҳаволии шаҳр бигирем онама ҳазрати мавлоно дар куҷо дига масҷид буд ба худо қасам ёдум астай соатҳои яги шав мехест раҳмати падарам қати амакам яда ҳамсояи дигар шабона соати яги шав мехестам ки ҷомона мерасад ҷои намозошона қатишо мегирифтанд ё масҷиди нами мулло яъқуб масҷиди марказӣ мерафтанд ё масҷиди саросиёб мардум ай шаб мерафтанд ки ҷо бигирем намоза бихонем алҳамдулиллоҳ масҷидои дозданини зебо дар ҳама ҷо пур бисёри ҳатто масҷидои панҷвақтара иҷозаи намози ида метан ҷамъахони иҷозат надоранд аммо ба хотири он ки мардум майл дораву меоя рӯзи ид аст иҷозашу метан саъй кунед ки аз ҳамин ҷоизаҳо хафо намонед ин неъмати парвардигорай саъй кунед сад шукр ки ин омаду сад ҳайф ки он рафт аммо барои рафтани рамазон бояд ки афсӯс бихӯрем
باید ندامت داشته باشیم. ماهی رحمت، ماهی برکت، ماهی کشوده شدن رزق روزی، ماهی آمرزش گناه ها، ماهی که شیطان ها هم از زنجیر پیچ بدن. این ماه رفت، خیلی حیف نمیگوید، خیلی افسوس نمیگوید. افسوس که 30 پاره از این ماه مبارک از دست به یک بار چه اوراق خزان رفت. 100 افسوس میگه که 30 پاره این ماه 30 روز داره آخی، هر روزش یک پاره قرآن ختم بشی. همین 30 پاره میگه یک بار مثل که برگ درختها در موسم خزان همین یک شمال میشون میریزن، همین خیلی از دست میگذشته برفت. سبحان الله. برداشت زیدوشی همه کس باری گناه را، چون باد سبک آمد چون کوه گران رفت. این ماه مبارک ببین که باری گناه همه را در سر حلقش گرفت. خشا به حالی کسی که به قدر این ماه رسیده باشد. رسول گرامی صلی الله علیه و سلم بشارت داده است: من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کسی که ماه شریف رمضان به خاطر الله با ایمان و ایقان اگر روزه داشته باشه، تمام گناه‌های پیشینش بخشیده می شود. این گپ یگان داملا و خلیفه و ملا نیست، این گپ پیامبر صادق مصدوق است. پیامبری که هر گپ گفته است تصدیق خچه یافته است. ببینید 100% اینا. ببینید هر کسی که همین ماه شریف به قدرش رسید، روزه گرفت، رمضان پاس داشت، 100% گارانتی که میگه گناه‌های پیشینش بخشیده می شود. در ادامه حدیث حضرت میفرمود: و من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کسی که شب‌های رمضان با قیام شب، با نماز تراویح اگر پاس داشته باشه، تمام گناه‌های پیشینش بخشیده می شود. الحمدلله در شب‌های رمضان نماز داشتیم، در مسجدها بودیم، در مسجدها ختم قرآن میگذشت. این با 100% دیگه 200 تاش. ببینید حضرت با تاکید میکنه که و من قام لیلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هر کسی که شب قدر به خاطر الله اگر شب زنده داری کرده باشه، تمام گناه‌های پیشینش بخشیده میشود. ایش کنترل نیه اینا که یگون خطا نشود. 300% گارانتیه. این ماه بزرگ ببین که میگه برداشت زیدوشی همه کس باری گناه رو از بالای حلقه مسلمانو، انمو باری گناه را همه را برداشت. چون باد سبک آمد چون کوه گران رفت. رنگ اینمی بادی سبک که خشو اومده بود، همه برو را برداشتن مثل که شد خیس برفت. پس به قدر این ماه برسیم. دعا کنی همیشه که پروردگار رو تا رمضان دیگر سالم و تندرست نگه داره، بر رمضان دیگر برسون. دعای صحابه پیغمبر صلی الله علیه و سلم همین بود که پروردگار رو بر رمضان دیگر برسون. ما دعا میکنیم خداوند خیرات و احسانات اهل خاندان و بدرون ویلیجش قبول کنه، مرحوم رحمت مغفرت کنه پدر خاندان. خداوند از ماه شریف رمضان از گذشتش که الحمدلله مسلمانان روزه گرفتن و شبهاش قیام داشتن، برخوردار و بانصیب آن بسازد. روزه ماه شریف رمضان و ختم قرآن در شبهای رمضان شفیع و مشفعی ما قرار ده در پیش پروردگار و فیض برکات و خیرات و حسنات خویش را در این منزل، در این محفل، در این محله، در این شهر، در این دیار، در خاندان برادرای دست به دعا برداشتن نازل فرما. ربنا آتینا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. ارحمنا بالقرآن واجعله لنا اماما و نورا و هدى و رحمه. پروردگار ثواب آیات تلاوت شده و ثواب 4 ختم کل قرآن از این شأن که بابای حاجی آماده کرده است، از برای پدر مرحوم عبدالستار، از برای خویش پیونداش، از برای مادرش، از برای اپاهاش، خداوند اولا به درگاه بی‌نیازت قبول کن. بعدا برسون به ارواح جمیع پیغمبران، خاصتا به روح رسول الله صلی الله علیه و سلم. پروردگار روح آن حضرت را از صاحبخانه و از مهمانانش مجموعاً از جمیع امتهای صائم و قائم و با عار و با ناموس و نحیبش شاد و مسرور و خوشنود و فردا روز قیامت از شفاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم برخوردار و بنصیب باشد. بعدا برسون به ارواح جمیع مؤمنین و مؤمنات، مسلمین و مسلمات، جمیع ارواحی که از صاحبخانه امید دعا دارند، خاصتا به روح پدر مرحومش، به روح مادر مرحومش، به روح خواهر و اپوای مرحومش، خدای رحمت مغفرت چون کنه. ان شاء الله کسی که از دنیا می رود بعد سری خود فرزند نبیره مؤمن مسلمان باقی میگذارد در حکم زنده ها است، بل احیا عند ربهم. زیرا که دعای فرزند و خویش پیوند
البته براش میرسند. هدیه زنده است برای مرده همین دعا است، طلب استغفار است. پروردگار رحمت و مغفرتشون کن. خداوند در عالم برزخ روحشون از فرزندا و از بدگیاشو در این دنیا شاد و مسرور و خوشنود و راضی گردون. خدایا با ما زنده ها هم حیات اسلامی و مرگ اسلامی و فردا روز قیامت محشور گشتن از زیر پرچم محمدی صلی الله علیه و سلم نصیب و روزی گردان. ان شاء الله فردا عید سعید فطر است. پروردگار و عید از برای تمام بندگان صالح و مؤمنت مبارک باد. خداوند به شرافت این ماه بزرگ و به شرافت این عید سعید فیض و برکات خیش رو هرگز از این ملک دیار منقطع نگردان. خداوند جمیع بلا و آفت‌هایی را که به سر مردم مصیبت زده ما آمده است از سرشون دور گردان، همه را تلافی کن. پروردگار امید به رحمت و شفقتی تو دارم بنده. ربنا آتینا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار.